ese ubundi igitsina wawe ugikoresha kikakwinjiriza ikibazo kiri he? Agasitari gato. Isimbi Yvonne ukunda kwita Neoline yavutse mu mwaka w'1999 avukira mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Ubwo yari afite imyaka 9 hari mu mwaka w'2008 yaje gufata umwanzuro kuva iwabo aza kuba Mayibobo i Kigali. N'ubwo buzima bw'Umayibobo Isimbi Yvonne yari arimo yapfunzwe inshuro nyinshi cyane. Nyuma mu mwaka w'2010 ubwo afite imyaka 11 yaje gufatirwa imyanzuro kujyanwa mu kigo ngororamuco cy'abana i Musanze. Yamaze imyaka 2 nyuma za kuva afite imyaka 13 asubira kubana na se i Rwamagana. Agize imyaka 14 yarongeye acika iwabo yerekeza mu gihugu cya Kenya aciye muri Uganda agenda nk'impunzi yo muri Kongo. Ageze muri Kenya kuko yari akiri muto nta n'ibyangombwa yagiraga yatawe muri yombi afungwa amezi 9 nyuma za kongera yoherezwa mu Rwanda aragaruka. Ageze mu Rwanda yashuguritse indangamuntu kuko nta myaka 16 yari yagize. Yashuguritse indangamuntu birangira yibonye nyuma za gusubira muri Kenya ahava yerekeza muri Afrika y'Epfo. Kuva muri Kenya yerekeza muri Afrika y'Epfo anyuze mu bihugu bitatu, yanyuze muri Mozambique, anyura muri Malawi, anyura no muri Zambia, nyuma ahingukira muri Pretoria. Ageze mu gihugu cya Afrika y'Epfo ntabwo ubuzima bwabaye bwiza nkuko yabitekerezaga, ahubwo bwakomeje kuba bubi cyane nyuma za kwisanga baye umumansuzi mu tubari. Yaje kuva muri Afrika y'Epfo mu mwaka w'2017 asubira mu gihugu cya Kenya. Muri Kenya habaye umwaka umwe, mwaka w'2018 yongera asubira muri Afrika y'Epfo, muri Afrika y'Epfo ava agaruka mu Rwanda. Akigera mu Rwanda hari mwaka w'2018 yahise afata umwanzuro wo kwitabira Miss Rwanda 2019. Gusa yari yirengagije ko yasoje amashuri abanza gusa, mu gihe muri Miss Rwanda bafataga umukobwa wasoje amashuri yisumbuye. Yahise ajya kwiyamamariza i Musanze mu majonjora bazahagarira intara y'Amajyaruguru. Gusa ntiyabashije gutambuka kuko ntiyaragejeje metero zisabwa. Nyuma yahise yerekeza i Kayonza mu kwiyamamariza kuzahagarira intara y'Iburasirazuba, naho bigenda uko kubera ikibazo cyo kutuzuza metero z'uburebure zasabwaga ndetse n'amashuri make yari afite. Isimbi Neoline nyuma yo kudahirwa n'urugendo rwo kwiyamamariza kuba Miss Rwanda yahise yongera yisubirira mu gihugu cya Kenya ahava asubira muri South Africa, nyuma hava yerekeza mu gihugu cya Nigeria. Nyuma yuko ageze mu gihugu cya Nigeria yakomeje gukora akazi ko kumansura nyuma za kuyoboka inzira yo gukina filime z'urukozasoni. Mu mwaka w'2021 mu kiganiro yagiranye na Murungi Sabe yavuze ko intego ye yifuza gutwara ibihembo byo gukina filime z'urukozasoni ku isi nk'umukinnyi wa mbere. Isimbi Yvonne ku giti cyawe ndabona ko wakoresha igitsina cyawe kikakwinjiriza nta kibazo kirimo. Muri icyo kiganiro Murungi Sabe yagiranye na Yvonne hari cyazo Yvonne yamubajije ndagira ngo nyibabaze namwe murasubiza nkaho muri Murungi Sabe. Yaramubajije ati Sabe, duhuye wenda utarashaka nko mu myaka 2 cyangwa 3 nitwara muri Mercedes Benz yanjye, mfite inzu nziza muri quartier nziza hano i Kigali wenda nko muri Vision City, tugahura nkakubwira ngo ushaka ko mbera umugabo, wakwanga? Musubize nkaho muri Sabe. Ngayo nguko ngende imideli w'Abanyarwanda.